Ok, ya noneho hano tugiye kugira padding, tuyisibe, turebe ko noneho ubu ni sawa. Noneho dukurikijeho iyi yindi, reka turebe uburebure, ubutambike ifite, kuko hano dufite uburebure ifite ariko ntabwo twahashizeho ubutambike. Reka tubushake, ubutambike $194. $194 nibwo butambike bwayo. Turaza tuvuge $194, ubwo ndashyiramo $190. So uri kureba ko hano bingana, $194. Reka dushiremo $188. Save. Okay, ndabona ari sawa bingana. Hano ndashiramo n'9, nshiremo n'9 birahagije. Okay, noneho ndakeka ko input ya mbere ndayirangije. Noneho tugiye gukurikizaho input ya kabiri. Input ya kabiri nayo turayishira muri div yayo, tugire gutya, div class, tuvuge ko ari surname. Okay, noneho tufunge div yacu. Okay, turafata tuyikopiye, copy, paste. Okay, hano turahinduramo gusa surname, surname. Okay, then yeah, surname. Okay, tugire save, tugire refresh, yajemo. Noneho hano turakopiya iyi guhera, okay, iyi yose
ndakopiya iyi yose, kopi paste, noneho ngende mpinduraho s gusa, s save, okay. Okay, noneho ikigiye gukurikira ngiye kwimura iyi ntuza, ndetse nanjye hano first name, class niyo ngiye kugira first name, okay, for left, save, n'iyi nayo nihe name, for left, save, okay. Noneho ndaza ngire kati hano nshiremo no paste, refresh, oh sorry, yana saving, okay. Hano so icyo tugiye gushiraho shiramo 40, shiramo 80, shiramo 60, okay. 60 bijya no kwegerana neza, ko ntabwo ari neza, mvaneho nka 58, okay. Noneho kigiye gukurikira ngiye gufata noneho iyi, ngiye gukora indi input, izi 3 noneho zo ziraba ziri muri ntuzimwe, muri class imwe, okay. Ndagira div ngire class, iyo class ndayita reka nyite security, okay. Ndafata izi copy
inshuro eshatu, paste, paste, paste. Okay. Noneho iya mbere yitwa mobile number or email address. Mobile number or email address. Okay. Indi kitwa linter, ibi copy, we enter paste. Noneho ya nyuma ni new password. Okay. Save. Tuze muri style tugire class twayishizemo yitwa security. Okay. Turavuga ngo ni security cyangwa reka tuyite safe. Okay, noneho input save. Okay, noneho ikintu kinini nategereje kare, iriya korone ya kabiri ntabwo twayihaye size yayo ngo izaba ingana gute. So size yayo turayeba tugire turayiha 445. Okay. Tambike 445. Okay, tugire save. Noneho iyi input nayo tugomba kuyihindura, igomba kugira ubunini bungana, kuko yo ihita iba double nyine, ihita iba double. Turagira copy, paste, hano tuyite save.
uburebure biraba bingana ariko ubutambike buri kuba kabiri. Okay. Bivuga ngo urugero ubutambike bw'iriya imwe dufite 189. Mbereke icyo nshaka gusobanura. Aka gano gafite 189. Noneho n'aka gafite 189. Urafata 189 uteranye 189 ubone kano aka kose hatarimo uyu mwanya urimo. Uyu mwanya urimo rero urongera uwuteranye kuri iyi nanone, uhita ubona intuza yuzuye. Noneho turabikora gute? Turafata ubwo turafata 189 guteranya 189 ni muri za 300 ingahe, ya hafi 400, ko hari kuraho 11 ubwo ni 22 navanyeho. Hano buriya ubwo mfashe 400 nkavanamo 22 ni 178. So 178 378 gerese refresh. Okay. Noneho hano aka niko kanya muri uko ubona katageze hano, ngiye kuyiha 410 ingahe, 412 cyane ngire 400 yuzuye. Okay, 402 Okay. Urabona yuko hano ibintu byabaye neza. Noneho ngiye kuyihereza kuri buri ntuza igiye ifite top. Noneho akanga margin top izajya bifite nakoresheje kare top ya 27. Ndebe ntabwo igomba kuba ari 27, ni 10. Okay. Okay. So noneho ndabona iki gice turakirangije cya hano. Tugiye gukurikiza ikindi cya iki gice. Noneho iki nicyo tugiye gukurikiza, hazamo birthday n'ibindi nyine.